le tua. Ona ole anga lelei ma le alofa tu no la ua fio. Ua e tai mai ai lo mātou ola. Sa auni i mātou ta mā. E a mata la mātou wa au ngasa sa i le nei tai au. Ala mātou te tālo wha mole mole. E le mawhai ona mātou wha tau nuina. Ma wha tino ina. Pe au noa i mātou ma le wha tasi mai o la ua fio ngā ngapa ia. Mātou te tālo ngā ngapa ia fio mai e te tai tō lua ina le au ngasa sa lau whanau le nei tai au. Whaau le whaalongo le whanau. Whaau i whai a o ngā sa o le a whaamtala ina mata upu. I uai mea uma le manuia. Vi ia lo suafa ma malu atu mau manatia lo mātou whaatau wa. Tātou ma oe, se iai un le nei aso, ma sauninga o le nei aso le manuia. Vi ia oe Yesu, atu mau le whaatau wa ia te mātou i lo suafa pele Yesu ke viso lo mātua li i whaola, ole ma vala au atuai ala langar whanaua le atua. Amene, ma amene. Tātou olo e tātou wasenga. Praise God. Hallelujah. Ai lau fai a onga pe fai le wai tau no umani ni tai au. Ai anel tatou sene au mai i a eki whamolmoli. Ole mo pe terulum tau pue lua.
tātou tuswhaitauna nei tai au. Mua pe teru lom tāu pue lua, ia i nāu le a maua mai ai se le sona mo tātou nei tai au. First Peter chapter 2, that's our lesson this morning. Watalofa atu fo i le tātou senga, watalofa atu i au mātua, watalofa atu fo i tamamteine tupulanga talavou. Ia le li i nei tai au, watalofa atu fo i le ainga o le tua o lo o whapenao na mai mo whafonga mai lunga upenga te whailangi nei tai au. Ia le tua, whaftai fo i nei avnoa, whaiona maua, tātou te whaasoa ai le fionga le tua, ma tātou wa o awina, se mea o ngā mo i tātou le nei aso. O le tātou tā upul tai au nei, o le whapealo na whaautuina o Yesu tali. Our topic for our Sunday school this morning, Jesus is the answer. Ia le li. Mai le whaitauina o le tātou tus whaitau. O te whia whamawhaina le whai upo e se fuluanga i lalo o tātou mta upo. A leo le a mata tu whaapea tātou le sona. Whai upo e lua sumar wha. O le na aveina e ia lava tātou ang sala ilo na lava tino i lungo le la au. Ina ia te tea o tau maang sala, tātou te nofo ai le ami o tonu, o na whaalava-lava ua mālolo ai tātou. Praise the Lord. E seisi o iaile whaperetania whamolmole. Amen. Verse 24 says, He himself bore our sins in his body on the cross, so that we might die to sins and live for righteousness. By his wounds you have been healed. O tātou sāwali wali mālia nei tai au tātou wawa ai le upua le tua i tātou le sona. O loo talanoa mai ai le a fionga le tua ia te i tātou matoi whamanatu ia te i tātou puapua ngāo le li whaola. Our Bible text this morning is reminding us about the suffering of our Lord Jesus Christ. And I'm here to remind our Sunday school, whatever situation or suffering we are going through, whatever condition that you are in, I'm here to remind us all again, Jesus is the only answer. Saun le tai au e toi whaamnatu le tātou ainga, o amea uma o lo whaasavalia ai tātou, o amea uma o lo lua whaasanga il nei vai tau, ma lou au nanga i le lii, o te whapea atu tai au nei, o Yesu le tali o mea uma. O Yesu le tali o whaafita auli.
O Iesu le tali o ainga. O Iesu le tali o so se mea ua le hai se wha moi moi. Ia le li. Amen. Lea la e wawa ai ma le tuto al tai au nei le whai upu le luasu mal wha lea na whai tauina mo i tātou. Whe mai o le na aveina e ia lava tātou ang sala i lona lava tino. Ia le li. Ifea i lungo le la au ina ia te tea o tou male anga sala tātou te no nofo ai le ami o tonu. Peisia i o leua wa tā pena e Yesu ke riso le taulanga tongi ola mo i tātou ua ia a fio mai ai o ia lava e ave a tātou anga sala i lungo le sa tauro i lona lava tino. Amen. Ina ia te te ai tātou male anga sala. Ina ia te te ai tātou male amor polonga. Ina ia te te ai tātou mai whawhitauli ma puapua ngā o tātou savalinga. Ma ia tātou no nofo i le ami o tonu o le alo o le atua soifua. Amen. Lea la whai mai le whai ungo le whai upu le sa tātou whai tauina. O na wha lava lava fo'i ua malolo ai tātou. Amen. By his wounds, by his stripes, we have been healed. Amen. Hallelujah. Ao e alala mai lani nei tae au. Ia e toi tō manatu. I le tangata na ia sau. O ia lava e aveina o ia. E ave a tātou ang sala I lungo le sa tauro I lona lava tino. Na whaamata ngā ina. Na ufiti a aia tātou ang sala mo tātou soli tūla whonu. Ma whaa mata ngā ina ono oe ma. Ono le ang sala laulangi. Leana ia tau tau ai lunga o le la au po o le sa tauro I taimi o Roma. Amene. I ia le li. O se tae au e toi whaamanatu ia te I tātou ma toi whawhangu I o tātou anganga. Awane ingalo ia te oe le taulanga tongi ola na saunia Yesu mo oe. Awane ingalo ia te oe na ia fio mai le langi. A veina e ia lava tātou ang sala I lona lava tino I lungo le la au. Ina ia sao loto oe. Ina ia wha sao loto ina I tātou me le amol polonga. Ina ia ave se ina tātou ang sala. Ina ia awane I toi ola I tātou I le ang sala. A ia tai atu I tātou I lana ami o tonu. Amen. Praise the Lord. Ole tātou au tūla nā lea tātou te iai tāu nei o Yesu o I o le tali. O Yesu o le whaolatanga o ainga. O Yesu o I o le tali o ekalesia. O I o le tali o nuu, mā lou. Le atu lau lau ma le laulangi atoa o lo whapena o na tawaina I misa, taua, mafui e o lo longa ma mea umo o tātou wawa ai o lo o angai mai nei taimi. O Yesu o le tali. Jesus is the answer of everything. Amen. E peila se I leua toi wha manatu ia te I tātou le whai ungo le whai upu lea. Wha mei o ona wha lava lava ua malolo ai tātou. O lono winga o mea uma lava o mai o wha mai. O so se mea ua uma ona wha mawina Yesu I lungo le sa tauro mo I tātou. Amene. Wa o le manatu leo le tātou le sona tai au nei o pua ngā o le li I whaola. The suffering of our Lord, our Savior, Jesus Christ. Amene. Sa wha sa taroina o ia wha atasi mtangata ang sala. O le te lei o le ata le mo moli mai mo tātou I le vaenga lea a. I ia le li. He gave himself as a sacrifice on the cross for our sins.
Al vaenga mua le fia taltala noa i tātou tai au nei. Fe mai sa wha sa roina o ia wha atasi matangata anga sala. So ai lau tusi le Roma ono wha ipo sumatas. Romans 6 verse 11. Maile Fabertania, in the same way, count yourselves dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. Hallelujah. In the same way, count yourselves dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. Lono winga pe se I o lo talanoa mai a te tātou I le whaitawino tātou tangata. Ina ia tanu mia I tātou I le maliwo Yesu ke riso. A ia whaolaina I tātou whaatasi ma ke riso I le tua. Amen. Some other translations, likewise, you also consider unto God through Christ Jesus our Lord. Amen. O loo whamatalaina mai ai peisa I e tatau o na nana o e maui I totonu o tangata o Yesu Keriso ina ia sila mai le tua ia te itaua. Amen. O loo whamatala mai ai o ai Keriso. It tells us who Christ Jesus is. He's our Savior. Amen. And the Bible says, consider yourselves dead. Hallelujah. I say, because Jesus is Lord. O Yesu, o ia, ole atua. Amen. O lo whamatala mai ia te itatou, o ai Yesu. Hallelujah. Amen. E pero iwa whai po lua sumalvalu. Tātou wawa ai nei tusi o lo amtalaina mai me o tātou I al tangata Yesu Keriso. Whai meile whasa mua. Ia whapea fo'i la au tau taofi. O au tau woti I la leang sala. Au tau wola lava I la lea tua I lo tātou alii. O Keriso Yesu. Amen. Let's consider ourselves. Let's count ourselves dead in Christ Jesus. Hallelujah. Ia whapea fo'i la au tau taofi, ua au tau woti I la leang sala, a ua ola lava au tau I la lea tua I lo tātou alii o Yesu Keriso. O lono winga o Yesu Keriso, o ia o le tali o mea uma, ana le eike riso ele to e maua le so tango I tātou ma le atua. Amen. Ana le eike riso ele eise wha la tanga mo I tātou. Ana le eike riso ele mamā tātou ang sala. Ia le li. Ana le eike riso ele eise o la fou ia te oi. Ana le eike riso ele eise loto wha mangalo ia te I tātou. Hallelujah. So, we are told here who Jesus is. It tells us who Jesus is. He is Lord. O ia o le atua. Maila sa taroina, o ia whaatasi, matato wang sala. He gave himself as a sacrifice on the cross for our sins. Amen. Lei lava se si mafuanga na fio mai ai Yesu. Laulangi nei na sawe ave a tātou anga sala. Amene. Ile e peru e iwa. Tātou oi awa aipolastala e peru. Lom tāu po iwa. Alon whai po e luas ful malevalu. Mai le fionga le atua na whaapea fo I Keriso. Ua tasi lava o na vatua o ia mataulanga. Ina ia ave ina ai anga sala to tele. E whaali foi o ia ia te I la tau o e whaatali atu ia te ia I lona foi whaalua mai.
e le ina ia aveina anga sala a ia lato wola ai. Amene. Na whapea foi ke riso. Ua tasi lava o na avatua o ia mataulanga. Tasi al taulanga na tāpena e le atua mo i tātou. Tasi le taulanga na saunia e le atua mo tangata uma. Le taulanga tongi ola na tāpena ina e lo na alo pele o Yesu ke riso. Amene. Ina ia aveina ai anga sala le tōtele. E whaali foi o ia ia te ila tau o e whaatali tali atu ia te ia i lona foi whaalua mai. O lona winga o leisi lea whaalinga po o le moli mau ma le whaamautuina o le toia fio whaalua mai o Yesu ke riso. Hallelujah. E le ngata e tasi le taulanga ngai e sau e ave ai a tātou ang sala. Ma whaali mai a te i tātou o e whaatalitali atu ia te ia i lona fo i whaalua mai. Hallelujah. Amene. E le ina ia aveina nga sala a ia ola ai i la tau o e whaatalitali atu ia te ia. Hallelujah. Mana ia. Praise the Lord. Christ was sacrificed once to take away the sins of many. It's only one sacrifice. Tasi al taulanga. E le to iei seisi taulanga wa uman ta pena e le atua le taulanga na ia foa ina mai ai lo na tali pele to tasi. Ina ia whaamangalo ina tātou ang sala o le taulanga na fio mai ai tātou li o Yesu ke riso. Amen. Christ was sacrificed once to take away the sins of many, and he will appear a second time. Wow. Amen. So wa o e soifua la ma e ola i lungo nei fonga ele ele. Wa e mala malama i lo loto ma e talitonu i lo finangalo o Yesu le tali o mea uma. Ia mautu i lo finangalo mo tātou loto. E toi a fio mai Yesu. Amene. E toi a fio mai Yesu i lona fo i whaalua mai e peo upua e peru. Ina ia tātou mauai le ola i e o whaatali tali atu i ate ia. Aua ne mai maua lau teimi e toi tu ulau talinga i nisi tala inga, ma nisi ia o onga, ina ia ne i whaaseina oi. Ne i whaaseina i tātou. E tātou tali tonu loa i le afionga pa ia ale atua. Vi ia leli. So Christ was sacrificed once to take away the sins of many, and he will appear a second time, not to bear sin, but to bring salvation to those who are waiting for him. Ewa leile mana ia a. Ele toi saula Yesu ilo na afio whaalua mai e wha ngalo ang sala laulangi. Ai sauna te au maia le whaaola tanga. Ia i la tau o e whaatali tali atu i ate ia. Aleluia. I ia le li, avis pōpoi vi ia le atua. Toi whaamanatu i ate oi mau. Le anga ua tele tala inga, tele a oa onga. Tele tangata ua latou whai mai e le toi a fio mai Yesu. Aleluia. Amen. A leo wa uma na whaasata roina o ia whaatasi ma tātou wanga anga sala. E tasi ala le taulanga tongi ola na tāpena ina e le atua. O le ngaluenga lea le anganga pa ia na fio mai ai ina ua a fio Yesu i le langi. E sau e whaamamala na i kalesia. Amene. O oe mau o le kalesia Yesu. Le alai whaamamae le anganga pa ia i le taimi le nei. Se ia o i le taimi po le aso le toi fo i whaalua mai o le Mesia. E saulai au mai le whaaulatanga i e o wha tali atu i ate ia. Amene. Praise the Lord. Mana ia a. Leo wa uma na ia aveina e ia lava tātou ang sala i lona lava tino i lungo le la au.
ina ia te ai tātou ma le angsala, a ia tātou no nofo ai le ami o tonu o le atua. Amen. Hallelujah. A o tātou no nofo ai le ami o tonu o le atua, o i lo awala mai ai le whaamalo longa le atua ia te oi. A ngai whaai o le tātou foi upulen whaitau. O na wha lava foi ua malo lo ai tātou. Amen. So wa tau wa wala atu la ia te oi le tātou o Yesu tali. Amen. I ia le li, matai o e walu whai upo sumal fitu. Mana ia tātou e whai tau le a fionga le atua. Wa tele foi teimi na ona whaalongo. E alu whale le whai tau ale fionga le atua. Ia e tele i lopo o sao mea ia e la unga toi whai whai po se si foi me te alu ia e whaalongo le upo le atua. Matai o e walu whai po sumal fitu. Whai tau mai ia. Tau ave. O tātou. Amene. O tau manino i lou sila le tae au nei tangata leo Yesu. Amene. Leua. Whai mai wa tau nu uai le upo al perfecta o Isaia. O ia lava na ana aveina o tātou vai. Mana tau aveina o tātou mai ato uma. Aleluia. Amene. O lo wha matala mai ai o ai Yesu ia te tātou. Tells us that Jesus Christ is God. It tells us that Jesus Christ is our Lord. It tells us who Jesus is. O lo wha matala mai ai o ai Yesu. O lea la sa wha sa tauroina o ia wha atasi ma tātou ang sala. Ina ia whaaula ina i tātou. Hallelujah. Ana ia me lua ia leo tātou o ina leita e awa. Le fio mua mai o ke riso na sawe au mai le tau ranga tong iola. O le wha manga loina o ang sala lalangi. O le fio wha lua mai o ke riso. Sawe na te au mai le wha o la tanga. Ya i la tau o e wha tali. Wha tali atu ia te ia. Ai a whai e o mai le wala aua le atua ia te oe ua e talia Yesu e whai maalii. Ma wha ola i lau soifua. O lea laia, whai mea whio mai Yesu i au le langi. Wha atasi ma le aupa ia. E wha whilo ai le ka le sia. Lana mana mea. Le whale tua o tamai ma moi. Mi ia le li. Ia i la tau o e wha tali atu. Ia i la tau e maua le avanoa. I le si itianga po le vavai e se ina o le ka le sia. I le taime o mai ai puapua ngā. Ma puapua ngā te tele, onge, ma mea o le a o mai le whaasawa ina o le kalesia. Amen. Me leo stai le ngang pa ia langa o le wha male kalesia Yesu taimil nei. Praise the Lord. Ta ua foi nao le iai o lua maftanga ma ngang pa ia. Ia e umane le nei tausanga ia ua. Alu ese atu seisi mea o lo finangalo ngang pa ia. Ese mai ia te i tātou. Ena ia tātou sauwhanga umai le fōi whaalua mai o Yesu Keriso. Amen. Ai a whaifo e te maliu ma o mai le wala aua le tua ia te tātou. A o whapena o na tātou oti o i le lii. Whai mai e mua ona. Toi tutu wae o i lātou o ia Keriso Yesu. Amen. Vi ia le lii. Ia mana ia foi nei mau ia e wha mau lele i lau api ia e te toe wawa ai ai ma e whai tau atili ai pe a tātou anga i atu i le. Pe a alu i lo maota mo lo lawa. Kei whai upa sifulu
O le tātou tusi lava le tātou te iai mo pe tere lua whai upe lua suma le whā. A wā o le na whaia mea uma lava mona, sa na whaia fo'i mea uma lava e ia, na tatau ia te ia i lona taitaina o atali e to tele le manuia, o na wha ato to ina ai, o le alii, o lo la tou, o la tanga, o na o ti ngā. Amen. Ai po sfulu, mo mua pe te ure lua le tātou te iai, mana ia tātou o whatasi iai, ina ia tātou malama whatasi le fionga le tua au. Once you were not a people, but now you are the people of God. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. Amen. Ieleli. Mana ia su e folau tusi le e peru. E peru lom tau po e lua. Peru lom tau po e lua. Ia ona tau fimile lau tusi le mana ia le si vaenga le ala o i tatou le sonanita ia. Ia tatou te vavaaianga iai le. I tatou le sona o Yesu tali. Jesus is the answer. Amene. Ai vavaai le tau pu atole lua tuse e peru. O lo tala noa mai le liu tino tangata mai o le atua. When God became man, nau e malamalama le tue tau faa mtalaina ia te oi. Pe ona moli mau mali tangata Ioane sai le amatanga lea. Pe lo kou sai le atua le lo kou o le atua foi ole lo kou o le lo kou o le upu o le lo kou ia o lo fasino le tangata o Yesu Keriso. Le ala fai maile e peru le lua o tatou wawai ei. Ua liu tino tangata le atua. God became man. A sila le e fai upa se fulu. O lo tala no il tangata o Yesu Keriso. Fai mai. A wā o le na whaia mea lava mona. Amen. Fetalai atu le atua i nā malamalama o na malamalama i lea. O ina whaia mea uma. O le upu fetalai a le atua. O ai le upu. O Yesu Keriso. Amene. Mai le ia o tustusinga tangata o e peru. A wā o le na whaia mea lava mona. O Yesu Keriso. Sa na whaia fo'i mea lava e ia. Na tatau ia te ia i lona taitaina o atali e to tele i le manuia. Amen. Hallelujah. In bringing many sons and daughters to glory, it was fitting that God, for whom and through whom everything exists, should make the pioneer of their salvation perfect through what he suffered. Amen. Bi ia le li, o na wha ato toina i leo le li o lo la tau o la tanga, o na o ti ngā. Amene. Hallelujah. A e ti ngā, i le wala aua le tua i a te oe, o no sai, o naea, wha ato toina mai ai, le wha o la tanga Yesu mo oe. Amene. A wha puapua ngā tia oe, o no ngā luenga le tua, o no sai. Pe ona o whaaso ia te ole veaso le ntene. O le upu le ono sai le na o se upu. Pe ia le li. Le la whai mai o Yesu Keriso o le na whaia mea lava mona sa na whaia fo'i mea lava e ia. Amene. Na ona whetalai atua o le atua tupu le mea o ina whaia. O Yesu Keriso o ia o le upu whetalai a le atua. Fe mai na tatau ia te ia i lona taitaina o atali e to tele i le manuia, o na wha ato toina ai o le alii o lo la tau o la tanga o na o ti ngā.
Amen. Haftaya Yeshua. Thank Jesus for his salvation. In bringing many sons and daughters to glory, it was fitting that God, for whom and through whom everything exists. Amen. Hallelujah. So e malama le leia la Yesu I o tinga. Hallelujah. Jesus understands your pain. Jesus understands what we went through. Jesus understands your situation. Jesus understands your condition. Jesus understands our circumstances. Everything. And that is why I came with a very simple lesson for us today. Jesus is the answer. Amen. Wa tapena yang paia se lesona mo tatou nei taiao o Yesu o talio mea uma. Amen. Mai lale tangata o e peru. Ua liu tino tangata le atua. Ua ia tu ua le langi e sau le lalo langi. That is why God became a man, to left his glory in heaven and came to earth to revive us. Amen. To bring salvation in the world. Amen. Hallelujah. Sawe au mai whaoltanga I le lalolangi. Sawe au mai le wha moe moe ola I le mea wale eise wha moe moe. Hallelujah. Very, very clear. Amen. And verse 11 says, awao lena te whapaiaina mai atoa mai lātou uma e ua whapaiaina e tasi lo lātou tupunga o le mea lea e le mai o ia e tā ua I lātou o nauso. Amen. Both the one who makes people holy and those who are made holy are of the same family. So Jesus is not ashamed to call them brothers and sisters. Amen. You're in the family of Jesus. Praise the Lord. And He is not ashamed of you and me. I ia le ali. Mea foi le aue te mai tau Yesu I se tangata. Aue te mai moli maur whaolatanga le tua. I ia le ali. Le anga ele I mai Yesu e alu le sa tauro le mea matanga. Taimi o le malo Roma. So se tangata e whaatau tauina I lungo le sa tauro. O le luma. O le masiasi. Matanga. Amene. Aile ia. Aile I mai Yesu e alu le sa tauro. Jesus is not ashamed to call them brothers and sisters. Amen. Hallelujah. Tangata uma. Both the one who makes people holy and those who are made holy are of the same family. Amen. I ieleli. Awao le na te whapa iaina mai a toa mai la tau uma e wa whapa iaina. E tasi lo la tau tupunga. We're all family. Amen. We are all from the line of Jesus Christ. Amen. Tasilo lato tupunga ole mele ele mai oia eta ua ila tau no so. Yeleli. Anga fe mel fe upule ilunga olea. Esa tato fe tawina. Na tatau ia te ia ilo na taitaino ata li e to tele ile manuia. Sons and daughters. Amen. Bringing many sons and daughters to glory. Mi ia le tua. O le mea tusa ma le fina ngalo le tua. Amen. Mi ia le li. So e tasi ala le laina mal tupungan tatou o mai umma mai ai. O le laina o Yesu Keriso. Amen. Whanau I le tau pou. Born of the Virgin Mary, in saying that, God humbled Himself and became human being. Na ia sauai se awala silio na mawalalu. Na ia sauai ia liu tino tangata. Na ia ola whaatasim tangata. Whai meila ia na tupu o ia o tangata matu watu I lungo sa tauru.
Whaapua ngā ina ono o e mao. Amen. So the key point for us today, for our lesson, Jesus is the answer. He leads us to a glorious future. Amen. Keep running your race. Keep going for Jesus. Because He's coming to lead us to a glorious future. Amen. Like we read in verse 10. Jesus in bringing many sons and daughters to glory. Hallelujah. Amen. To the kingdom of God. O ia na te taitaina I tātou. O ia na te sau e tai mua I tātou lea. Mā lō lona tamā. Po le mā lō lona mamalu. Po le mā lō le langi. Amen. I ia le atua, I leo se mā lō wha le lalolangi nei. He links us in a genuine relationship with Himself. Sau na te toe sosoina le mafutanga mahia. Sau na te toe whaamautuina le mafutanga al tangata mahia. Amen. Hallelujah. Na tatau ia te ia I lona taitaina o tali e to tele le manuia. What a blessing. Hallelujah. Praise the Lord. Na ia sau na te whasa o loto I tātou mai le whewhe le oti. Amene. Oie whewhe le oti. Hallelujah. Praise God. So Hebrew 2 speaks about Jesus Himself. When God became a man, He left His heaven and glory in heaven and came to earth, born of the Virgin Mary. God humbled Himself and became human being to come to lead us to a glorious future. Amu ia oi. Amu ia I tātou o lo iai lo tātou wha moe moe ola. Le manuia ua umon tā pena I le atua mo I tātou talu le amatanga. Talu ana mua lava. Amen. Ai le whana nau mai lai tātou wa lewa o na iai tātou le fina ngalo le atua. Praise the Lord. E on tātou whaalongo le tai au nei na tupu o I o le tangata ma tuu atu I lungo le sātau o whaapopo ngā ina ona o e ma. So Jesus came for a reason. Sawe na te au mai le tali le lalangi na ia whaasa o loto tangata. Amene. Ina ia wha malolo ina tangata. Ina ia wha ina tangata mai le amo le polonga. Hallelujah. Ina ia ave sea le mativa. Amen. Aia tai atu I tātou I le manuia po lona mamalu. Toi soina le mafutanga maia ma whaasa o loto I tātou mai le whewhe I le oti. Amen. Okay, we're nearly there. So lau tusi le Filipi e tolu whai po sifulu. Filipi e tolu whai po sifulu. Ina ia o I loa o ia ma le mana o lona toi tu mai ma ia whaatasi au I ona tu ngā ona ua whaatusaina au ia te au I lona maliu. Amen. Waiai. I want to know Christ, yes, to know the power of His resurrection and participation in His sufferings, becoming like Him in His death. Hallelujah. Mai tus tu singal tangata o Paulo le kalesia Filipi. Filipi, ina ia o I loa o ia first to know Him. Male mana o lona toi tu mai. And to know the power of His resurrection. Third, ma ia whaatasi au iona ti ngā and participation in His sufferings. Ona ua whaatusaina au ia te au I lona maliu. Becoming like Him in His death. Hallelujah. Amen.
Saula le atua ina e whaapua ngā ina, mai whaamata ngā ina, ma liu, ina ia tātou I loa le lei o ia. Na ia tātou I loa le lei le mana o lona toi tu mai. Na ia tātou la ngona ona ti ngā. Amen. Bi ia le li, mai la ia, ona ua whaatu saina au ia te au I lona ma liu. That's how Paul described in the church in Philippi or the church in Philippians. I want to know Christ, to know the power of His resurrection and participation in His sufferings, becoming like Him in His death. Amen. Ono sa, oli oli, ngan lue male, oli oli le li. Because Jesus' salvation, tātou te mawai le oli oli. Amen. I ia le tua, wha umale o tātou le sona nei tae tātou toi wawa ai tangata leo Peteru, o se tangata o so vale. Amene. O se tangata whaitonga fiti. O se tangata e whe maumo wai leo langa. A ina wai loa le lei e Peteru tangata o Yesu ma le mana o lona toi tu mai. Ma ia la ngona ti ngā o le li whaola. Na ia whaatu saina ai o ia I le maliu o lona matai. Mana tual tau tinonga al tangata o Peteru. Tai tai atu le toa lua o Peteru. Ma tai tai atu Peteru le whaapuapo ngā ina whe mai Peteru le ai. Aua nei whaasātau o ina o whaatasi ma loo matai. Aua nei whaatautau ina o peo na whaatautau ina o loo matai. A ia whaasātau o ina o ia ui lalo lo ulu. A ui lunga o vai. He knows Him. He knows the power of His resurrection. Amen. And he say, yes, I want to die with you, Jesus. Hallelujah. O whena I el tangata o so vale mal tangata whe mo wai mal tangata whaitonga fiti. Whe liwa ina ele mana toi tu o ke riso. Amen. Bi ia le li. Turn to your neighbor and say, stay holy. Rejoice in Jesus' salvation. Amen. Hallelujah. All of this, ina ia le toi anga sala I tātou, a ia ola I tātou le ami o tonu o le tua. Amen. Bi ia le li. As a Christian, we must stay holy. We must rejoice in His suffering. And we must know Him better. You should have a relationship with Him. Because Jesus is the answer. God bless. That is our lesson today. Whamanuia le atua I te oe. Aluma e so e atili tātou tusi whaitau. Ia ma tātou mauna wa avatu. E wheso soani I te oe. Amen. Amen. Should have a self-sacrifice to know Him better, becoming more loving like Jesus, more giving like Jesus, more helpful like Jesus, more faithful like Jesus. Peo Yesu alofa, peo Yesu e foa iatu ana mea mo e matitiva, peo Yesu o le feso soani I tangata, peo Yesu o I o tangata e te lelo na fatua tua. Hallelujah. Amen. I want to ingalo ia te tātou le tā ua o le tātou au na atu ia te ia male oli oli. Te uma mai tātou senga Ele uma mai tātou senga. I ia le ali. Amen. O Yesu o tali. Mea uma lava. Whai ua toa tātou le sona nei tai au. Ai sila le mātai o e lua sumal fitu. O lo tala noa mai ai a te tātou mo tātou anga sala. Ina ia le toe anga sala I tātou. A ia ola I tātou I le ami o tonu o le tua. Amen. Awane ngalo ia te oe fuafuanga le li. Awane ngalo ia te oe o lo ia te oe le mana mai a Yesu Keriso.
tātou te manu malo ina ai whaafitauli o nei savalinga. Awane ingalo ia te oe o loo whapena na maliu ke riso. E o la Paulo le kalesia Filipi. Ua o la ngona lona ti ngā. Wa o i loa le lei o ia ma le mana o lona toi tu mai. O lea ina ia. Maliu ai o au. Ma whaatu saina o au ia te au. Ile maliu o Yesu ke riso. Amen. Ia vi ia le tua le nei tai au tātou mta upuna. Whamanuia tele le tua i tātou ainga. Mai se nisi o tātou ainga le ua tātou mafuta le nei tai au. Whaftai atu fo i whaia o ngā sā mo tā penanga. So eina o le awhionga le tua mo tātou senga. Ma lo le sa ili. Ma lo le tā pena pena. Ma lo fo i le whaavanoa ina o tau taimi. Ia tā pena mta upu mo tātou whanau. Aune ngalo ia te oe. O lau ti ute ma lau tofi whawhaia o ngā sā. Te le tele. Te le lona tā ua. Ia o soifua maola o le whanau. O lo o ilunga ia te o tau whaia o ngā. Alleluia. Ia o tātou mta upuna nei tai au. Whamanuia mai le atua. Ono Yesu. Ameni. Test one. Test one. Test 1, 2. Test.
sing the Elele. Elele. Afterwards, check. Go B flat, B flat. Oh no. Go D or D. With the team up there. Ia whaatatalia isi wasenga, isi tamete o tātou a ngasa, mo le whamaya ina. Te wala au atu i tamiti umai o e tonu i, o mai umai luma i. Tātou tama i porkalame lea. Whaatalia ia isi wasenga ia li taunu umai te tonu. Whai wai leo tātou a ngasa. Elelele atua, Taimi Malava. taimi umalava, Lele atua. elelele atua. Te vai atu na o le lua wasenga ia i, na o le wasenga tolu, ia ma le wasenga wha. Sau le sui o le wasenga tolu i, sau ma le sui o le wasenga wha i, ia, whai tātou tali ngā sili. Tātou te ai whaatasi umalawa nei, pe atu ua tātou loto. Ia. A tolo upo e tolu ele sau se sui, tofi atu loa. Tasi, lua, tolu. Sau Ioane. Ai foi. Grace. Mercy. Sau Mercy i. Ia. Tis. Sau ni mai ei malisi to lua. E vave al tātou, pe a vave fo il tātou. Tali. Alongo le lei. Alongo le lei le fesili. Na fai le fesili fa pe le verso lente nei. O aina lafo o ngā umu asa. O ina lafo o ngā umu asa. Ave se pati se la nofo tātou ai le pati mo whanau. Ia. Le la ta uatu. Au atu la susale to e whai atu ele spesili. To e ta uatu foi. Sataraka, me sako, ma oye iloa pe ata ua ele iloa. Le lei. Ia, le la ta uatu le spesili. Tu mai pea. Aua leo ilalo. O le e tātou wha ai awa mai. Me mana ia tātou a o ngā sā. Oina wholo leia. Tusa. Iona na wholo leia. Fast, Joe. Oina e la au. Ia, malolo senga wha. Ia, sau le sui o senga 5. Sau mo sesi sui o senga wha.
Senga lima. Tasi. Lua. Ya. Ai dia si sui. Sau anak. Ya. Longo le pesili. Longo le pesili fai ngofia tatu pesili. O aina fai ai le atua e alo e mailo na nuu mai e kupito. Ya, malo senga lima. Ya, to e tasi ya. Salva senga tolu. Mai ni sui senga tolu stolua. Ja. Ai mas sau se steine. Ai dia. Ti mai. Sau awale lulu mai lo ulu. Ja. Aves patpati. Ja. Man tua le na malo ia ai version tene. Malo tama. Si lunga lima. Ai. Pinila mai. Ja. E lua keke ia i. E ese uma keke. E uma loa tau e vaenga le malo. Pole are keke mana o ai. O nei la i loa ai le siampini. Le la fai sili. O ai le tamala u fatua tua. Abramo. Fatali. Tali. Lele uma. Mantua foi fasili muli e lima. Sau imona. O ai le tamala isa ako. Sawi. Ya. Pasang sawi mon. Ya. Tilo ya mon. Tilo ya timai. Awane tilo. O ai tamala u fatua tua. Abramo, patpati tatu e kalesia. Ya. O ai le tamau isa ako. Patpati tatu e kalesia. O ai le grandfather Jacopo. Who is Jacob's grandfather? Abramo, patpati. O ai le to lua Sarah. E lo Sarah lea. Te le iloa. Tilo fa pea. Abramo. O ai le na fai ai le atua. E avelo na tali e osi ele taulanga. Abraham. One more. Falongo lelei. Oi na fai oi. Le atua. Ya, aves patpati. Vi ia le atua le nei taiau. Ai o fia le nei taiau. Amene. El manatu. Oli tato uma le anga lelei ma le alofa sili ese o tato atua. Le fo tato taunu umai le si ui. O le aonga sa le nei vaenga le aso. Whaftai atua i matua. Mo le tu ina mai o whanau. I le tato aonga sa. Whamalo le usu. Whamalo le
le whamalosi mai whanau. Whaftai fo i le lafo sene. Ia, e loa le whai unga le tausanga. Ai le i whai wina le tātua o ngā sāu te loa. Nei whaasisilanga la iti e mo le tātua o ngā sā. Wha manatu atu, wha mole lava le pa ia i mātua. Tautua nā ane alo ma whanau. Pe soa soani ane le lātou whai tautusi wha Samoa. Wha mole a e wa ai atu i siau watalii mo siau wafafine. O lo ta alo le telefoni. Tu atu ai i ta whatafa se tusi pa ia. Se i whai tau ai. O le mea wha no ai le loto. Ia le nāma le laina. Nei o tātou mātua wha le anganga. O i la ua ia o lo whai mataitai o le aonga sā le tātou pūlenga. Mea ane se ti atu le tātou suenga. Ia ai le aise tūlanga se o le tātou aonga sā. Ia le o latu i nei le taitai o le aonga sā. Ia o tūlanga whapena tātou te wāwai i ai. Tautua nā le whai tautusi alo ma whanau. E ngata fo i lea ao ane le lātou whaasolo tusi. Le kenese e tau le whaalinga. Wa o mea umana e sauri suenga. Te iloa le wa umana whaamala matu i Porkalambe mamta upu ia na tātou tala noa i foi i le taimi wa sola. Ia le e atangia lava. E lo iai lava se tamaititi o maua se whaasolo tusi wha Samoa. Ia ma le anganga whaaloalo. Ia nisi e le ngata foi lea o le tātou sene a le aonga sā. O nei sene e o ngai whai whailonga mo i lātou i le whai unga o le tausanga. Ia le ngata fo i leo se lātou askulimi. Ia mo le lātou aso sā pae o loma nei a o ke topa. Ia o le taimile nei. Ia le la tātou atu le whai unga tātou anga sā. Ai le i whai uia le tātou anga sā. Ai le manatu o le asa muli fo le nei o le nei masina. E wala au atu ai ma le loto mawalalo. O ai lava i lātou na wha manatu o lātou aso soifua. Ia su mai luma nei. Ai la tae le au le pese o le aso whanau. E usu ai e whamanuia ai. Ia le aso whanau po le aso soifua. Wanga le lei ai le atua ma whaopopo le ola ma le soifua. Mai lava le nā masina se i mawai atu. Se ia o mai i le aso sale nei o me. Ia whai uai le nei masina. A perila lena te atu nei. Se ia o mai le aso sa muli o mea. Whai lava na manatu lo aso soifua me le aso mua a perila. Se ia o le aso tolu tasi o me. Ia, lo avanoa le nei te su mai ai. Ai se i usu le pese le aso whanau. Ia mtatu talo whaatasi ai mo i lātou. La whaitau atu upu e lima o no le alu le tātou taimi. Tasi, lua. Ia. Ia whamole lau sunga le taitai viinga. Le pese o le aso whanau. Kaina whaisa mori mau le lei o le atua. My birthday was on April the 13th, and I turned 10. Yo. Just on 17th of May, I turned 21 to thank God for his protection and his guidance. Thanks for the church. And yeah, God is good. On the 8th of May, I turned 25. Very, very blessed to make it to 25. I thank God, my family, and our church family. God is good. Aves patipati mo i lātou. Vi ia le atua mo le aso soifua. Wha mo le sese. Tan.
Happy birthday. Happy birthday. Manuia luas fan. Mala watu mali whaaloalo lau sunga whaawhiangainga. Se e te talo, whaamanuia, ia te ilantou nei. Alolo mai lau au luma nei, me o iei whanau. Tātou tatalo e whaamanuia ia te i lātou. I o ele atua nei tae au, mātou whaalongo i moli mau al whanau. Ma e ulava le atua lo walofa. O lau whaapale pale, o lau tau singa ia te i lātou. Le ua lātou o mai ai le atua il tele o nei tau sanga. Ai le o mawai au whaamanuianga. Lau whaamalo longa le li i whaaftai tele. Ai sili le atua lo lātou wala awina. Tu ina atu ia te oele lii le au nanga tau tua ai lo finangalu. Mātou tatalo whaatasi le lii au whae e o mātou lima. Ma mātou tatalo le tua ina ia e whaamanuia. Ina i whanau whaamanatuina o lātou waso soifua. O le tatalo le lii whaailoa le tua lo finangalo ia te i lātou. Na ia ola ma tatau i lātou maava ia te oe. Ma whaonga ina ofo lo lātou wola. E au na ai lo fina ngalo. Whai moli mau o lo tala lelei. Sili o na whaamanuia ma whaamalosia. Se anganga mo lo fina ngalo tama. Mātou tatalo lea. Fe soasoani ia onga, soasoani ngā luenga. Ia e maise le tua lo latou wala wina. Iso se whaiva lo latou ngā lulue ai. Le ngate i to tonu a inga. Tonu le tua whala potipotonga. Ia atangia ai le tua le whaiva o laua fio. O le mātou tatalo lea ta maia lātou le mātou o li o Yesu ke viso. Ala langa whatasi le whanaua le tua. Amen. Whaaftai tu whatasi o au au stau langa pate vi ia le tua. Ia, toi whalolo meo au tau lo whai ula anga sā ma whaamanuia le whawai. Whaaftai ta mau e ula anga sā le nei tai au ia vi ia lo sua whamamalu. Mātou siti atu i laua fio le whawai po le taulanga le nei ale anga sā ta mā. Whaamole mole whaapa ia ma whaamanuia ilo na whaonga ina. Ia maua lunga ilo vi inga. Anga le lei mai le mātou tāpua inga le nei asa le ali ie. Alu male mana la upu whaau o na whaau la mātou whaalongo. Ia vi ia o Yesu. Amene, amene. Amen. Manuia nau tāpua inga neasta.
Loa lo fa fa pale pale. Si o mi elo ola. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. God is good All the time. and all the time. Yeah, tato sulai mai le nei tai au. I call upon you all to upstanding. Hallelujah. Tape nailo tangata le nei tai au. We are going to praise our Heavenly Father. And who is excited? Who is excited? Sorry, this morning. I think I'm too Amen. excited. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Vi ele to le nei tai au lo na lofa malona fa maoni. Pe ona tato to e mawai le nei avanoa taua. Welcome to a friend. Welcome to our family, amen, our church family. Hallelujah. This morning. Just set yourself right with God, hallelujah, or be comfortable. You see, this is a very important part of our service to God, hallelujah. Amen. O le viinga lava le tangata e mo le atua lea. Tatou te o mai e ave le viinga ma le whaaftai le atua. So whatever it is that was distracting you on your way here, amene. Amen. Just put it aside and get your heart ready for God. Hallelujah. Amen. You know, it says in this book, Ile Salamo Lea, I was thinking about it. Ile nau ole loto le tangata ile atua, amene. We have this desire when we come to church. Not only it's driven by music, because sometimes ole capture no fie ole loto le tangata when they hear good sounds or good music. Amene. But the desire of our hearts, so mai e te tauana nau le tangata e talitonu ile atua, e whaafoi le atua lo na viinga. Amene. So as you are here, maybe you're excited about the word later on, but I tell you, be excited to be in the presence of God. Hallelujah. Praise the Lord. Tapenailo tangata le nei tula. Heavenly Father, as we stand before you, we call upon you, Holy Spirit, and alue mailo mana iloto lau whanau le nei tula. You have seen us during the week. You have seen, Father God, what we went through, Lord. But making it here is a blessing itself, Lord. So we stand, Father God, before you, surrendering to you all that we are. Hallelujah, Jesus. And we ask, Holy Spirit, that you just lead everything that we are about to do. Hallelujah, Jesus. Praise God. Praise you, Lord. Hallelujah. This is my desire. All I have within me. Praise you, God. I give you praise. All that I adore. Hallelujah, Lord. Is in you. Yes, God, we thank you, Heavenly Father. Thank you, Jesus. This is my desire. Let it be your testimony to God as you sing this song. Hallelujah. Praise you, Lord. We honor you, Father. Thank you, God, for your faithfulness. Yes, Lord. I worship you, Lord. Hallelujah. Let's give him praise. I give
Hallelujah. All that I adore is in you. Lord, I give you, hallelujah. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. Lord, Hallelujah. have your way in me. Lord, I give you my heart. Bese mayailo watua. Yes, Lord, we testify to you, Lord. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, Tauta watu ile atua lona lei. Hallelujah. I give you my Yes, soul. Lord. Hallelujah, Jesus. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Praise you, God. This is my desire to honor you, with all I have, Lord, with all my heart, I worship you. Hallelujah. Praise you, God. All I have within me, Bese mayailo watua. I give you praise. All
Hallelujah. I'll never know how much it costs to see. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Let's sing that again. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. How much it costs To see our sins. Hallelujah. Thank you, Jesus, for your salvation. I'll never know. Hallelujah. Yes, Lord. how much it costs to see my sins upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sins upon that cross. Here I am to Thank you, worship. Jesus. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. Hallelujah. Epa ia epa malu oe no mata o tua. Thank you, God, for who you are. Hallelujah. Wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether Hallelujah. altogether worthy, altogether Wonderful. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Glory. Hallelujah. Faleo atu lau whaafetaile atua. Praise you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Heavenly Father. Thank you, Lord. Ema malama o e pa ia lo suafa no mato o tua. Oh, we honor you, Lord, this morning. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, God. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise you, God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Heavenly Father. Vi ia oilo mato o tua. Hallelujah, Jesus. E matautia lava lo tato o tua. Hallelujah. To lai mai pea in the presence of God this morning. Hallelujah. Vi ia tui lo o tua. Hallelujah. Praise God. Sili sili ese lava lo mato o tua oe. Thank you, God. Thank you, Lord. Praise you, God. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise you, God. Talitonu ai le masautia leo le atua. Thank you, God. Hallelujah.
Hallelujah. Toi pese mayai. Praise you, God. Sili sili ese lava oilo mato watua. Fa'afetai. Fa'afetai tamawa oe. O oe ona le malosi umalava. O lau fa'amalo longa tama. Fa'amaoni lava oe. Hallelujah. O lo walofa tu noa tama ilungo lau whanau. Ma tau te vivi ia tua ia te oe le nei taimi tama. Awai sili sili ese mama tau tia lava oe. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Let's sing it again. Hallelujah. Bese mayai lo watua. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Praise you, Father God. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise you, God. Hallelujah. Praise you, God. Praise you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Vi'ia oe. E paia lava oe lo mato o sua sili ese. Hallelujah. Thank you, God. Praise the Lord. Before we sing this last song this morning, hallelujah. As you are still standing in the presence of God. Hallelujah. You see, we have declared every distractions of ese ia melo of apea ona fa'alaveina e o tatou mafaufa e me se fo'i tatou wola ile nei vai taimia ia sao masa o loto lo loto as you are standing in the presence of God. Amen. Au e tuele nei tai au, you know, I want to remind you of a story in the Bible, and this story is about worship. Hallelujah. This story is about a woman with an alabaster oil. I love this story because it brings a sense of freedom. And she did like an amazing thing just to fight for the presence of Jesus. Amen. Manao lava le tinale ia finau ia ona mauaina ia le potu po le fale o lo iai Yesu so that she can bless him. You know, she went all odds. Amen. Na fapeo na finau le tinale. I know there was judgment. Amen. There was a lot of faitionga, famasinonga, hallelujah, before she entered this house. But she said to her heart, I have to do this for my Savior. Amen. I don't know what's in your heart this morning, but as you are standing in the presence of God, I tell you to make room for Jesus. Amen. Finawai maloloto atoa ia mafai ona emanuia. Hallelujah.
so that Jesus, or so that you are blessed in the presence of God. Hallelujah. Praise you, Lord. Hallelujah. Here is where I lay Yes, Lord. Hallelujah. every burden, every crown. Praise you, God. My surrender. We have to surrender it to God. This is my surrender. Hallelujah, Lord. Here is where I lay it down. Every lie and every doubt. This is my surrender. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Thank you, Jesus. I feel my oy Yesu ke riso yo mato loto. Vaya lava lo finangalo. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Jesus. Praise you, God. Here is where I lay Yes, Lord. every burden, every This is my surrender. Surrender it all to God. This is my surrender. Olo fina o vale, olo masalo salo, o fama sinonga. Every judgment you have to lay it down. You have to surrender it to God, for we cannot make it by ourselves. You cannot make it with the strength that you have. Ele aiso malosi, ele aiso poto e mafaya yona e manuia. Only if you know how to surrender. Hallelujah. This is my Praise you, God. Lord. This is I surrender. Here is where Yes, Lord. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. We cannot walk around with burdens. Hallelujah. So just surrender it to God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Faungalo mato wola tama. Faungalo mato malosi. Hallelujah. Use, Father God, us. Yes, God. Hallelujah. Via oe angangapaya. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Bese ai mai tautino atu ilo watuale nei taimi. Ya fire lava lo finangalo tamayo mato wola. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Paafetai ang paia sa e tai sa e fasino ala. Hallelujah. Ya fire lo finangalo yo mato wola tama. Vihia oe. Hallelujah, Jesus. Praise God. Hallelujah. Let's sing it again. Hallelujah. Thank you, Jesus. One more time. Hallelujah. Here is where I live. Thank you, Lord. Every Hallelujah. This is My surrender. This is my hallelujah. Praise you, God. Praise you, Jesus. Hallelujah. Sing it and believe it. Hallelujah. Praise God. Let's sing it again and declare it. Hallelujah.
Shake up the ground of all my tradition. Break down the wall of all my religion. Your way is better. Your way is better. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. And I will make room. Praise you, God. Hallelujah. To do whatever you want to do whatever you want to. Here is where Praise I you, lay God. Hallelujah. down every burden, Yes, every Lord. crown. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay Thank you, down Lord. every line, every doubt. This is my surrender. This is my surrender. Hallelujah. Praise you, God. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Heavenly Father. Via oilo mato watua. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Praise you, God. Ole vi inga lea tamala ufana ule nei sula. Thank you, God, for your faithfulness, Lord. Whawhtaianga paia le nei taimi, whawhtailof sosoani o mātou tangata. We continue to bless you, Father God, with our lives. Whamanuia mai lau whanau, and me se fo'i le mātou sauninga. Receiving of your word, Father God, we pray, Lord, that you bless the hearts of your people. In Jesus' mighty name, and everyone says, Amen. Hallelujah. Ma se pase vi ele to le nei taimi. Praise God. Ya ta mai se ta so busy right now. Ta pena mai lau sfuluai ma lau taulanga. Praise the Lord. Siva mai ai. A wale ta so foa i le nei tai au. Praise the Lord. Nevi ia le tua whalolo mai o au i luma nei se te salo wha amanuia le tātou sifuluai ai mai se fo i le taulanga. Ta māua i luma lawa fia le mātou taulanga ma le sifuluai o le te salo ia e wha amanuia i o tangata i le nei tu la wha amanuia maua pēa lo lātou malosi a wanga luenga
And me se fole tau singo ainga. We pray, God, that you bless this offering, Lord, in Jesus' name. And everyone says, Amen. Tai lava lau sunga le awao. Praise the Lord. Mua ona whatalo whatul tatu ainga. Whatalo whelo tua oi, whaistala mana ia I lo tua oi. Shake somebody's hand and say something good. Say hello, 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 how are you? I'm very glad to see you today. Praise God. I would like to say hello to our family, especially our children, beautiful children, our Sunday school, and as well as our guests or the body of Christ, family of God. Le sunga I le usua au auna, le sunga ia temo ma le faltua. Thank you for joining us today. It's a blessing to have you here. Thank you for coming and thank you for worshiping with us today. Ia whapea fōi ia le lautele o le tātou ainga, le ua a whai le whatua e toi lotu lea. Ia vi ia le atua. Amen. Aftai atu fōi I le au le tāpenanga fōi le neiva iaso I le whai ngofie. Ia ai o loo tāua o tau iluma o le atua I la o tau ngā luenga, ma la o tau pito la au, o la o tau ngā lulue ai leva iaso ma leva iaso. A o whaila o tala nei tae au, e mole atu le anganga whaftai tele o no lau te talo, o no lau tū whapulwanga mo e au auna le atua, ia e mai se fōi o tātou a inga, ia e le o ngalo o e te talo al whaife au. E le o ngalo lo a inga I talo sanga ma whaatonga I luma o le atua. Na ia tai manuia mai tātou a inga le nei fo iaso matango fie. O le luka lom tau posifun ma le ono. Luke chapter 16, that is our Bible text this morning for our encouragement from the Word of God. Whailonga leila utusi. A whai fo e tele I sau msautus. Speak to yourself. You have to bring a Bible. You have to bring the Word of God with you. Okay? Tauna su mai ma o mai le upo le tua ia te oe, ia e te whaalongo, ma e whaitau,
e moni le mea le tala noa to el fai au. Amen. I ia le li, e tupu lea, wha atua i le taulongolongo i lea, i le upua le atua i le o se upua se fai au. Amen. Amen. So don't just go and, yeah, that was pastor was saying. Amen. Hallelujah. You go back home and read the word of God just to check. Not only here, everywhere we go, aone I pelongia I tātou e tangata. Amen. It's good to read the word of God. That's the only way God will communicate with you. It's his holy word. Amen. I just want to sing this song. Tātou te langona whaatasi ai fo i le mamalu o le li in nei tae au. Ia ma tā pena lo wanganga, tā pena lo tangata, tasi nei vaenga tā ua tātou sauninga. Ia awale upu whauina le atua mo oi. Te iloa iloa umai tātou, if you do not know, the words will be up here. Afio Maya Yesue Inafio Ma Pese Uanau nau te leia te oe o ma to afio Maya Yesue Afio Maya Yesue Inafio Pese leo tele ilo atua nei tae au Uanau nau tele ya te oe o matolo wana oe Yesu e na o pese o se tau tinonga ia te oe nei tae au le whaola o le la lo langi nei ia pule pe amai se ia so o atunu e whai upo e lua le ai mato. Second verse. E pulea I loto umane. Hallelujah. Fauma le fa vai vai ma te pese mai ai olo e pese ia Yesu nei tae au afio mai e pulea I loto umane. Hallelujah. Le fa vai vai ma Yesu e wana oe se ilo leo ya taman nei tae au Yesu e na o lo mato fa moe mo le fa ola o le la lo langin ia oe le tua ia pule pe amai se ia so o atun e
E poe tolu. Hallelujah. Ia mātou a auna mawhaia whea ia tupu melo malo ia tupu. Toi pese mai ai, ia mātou au auna atu ai, ia mātou a auna atu ai, mawhaia au whea. Hallelujah. Ia tupu melo malo, ia tupu tala. Yesue, Yesue na o lo matou whaamoe mo le whaaola o le la lo langi nei. Ia pule pea mai se ia so atu. O se mai tātou whaipu muli a whio mai a Yesu e a whio mai a Yesu ia o mai lo malo file mu ia o malo fi le te usu fa manaia fa tai Yesu a fi o ma fa tai tamal nei tau pese la ia Yesu e wana oe lo mātou wha moe moe. Yesu e wana oe o lo mātou wha moe moe. Le whaola o le la lo langi nei. Ia pule pea mai se ia so atunu. Mātou whaafitai Yesu le nei aso. Mātou te langona lava le atua e te le otu ua i mātou. O loo e muli muli pea loanga le lei ma loa lofa muti muti vale i lau whanau. Mātou sauni le atua e whaitau au a fionga. Taita ina ai mātou le nei fo i vai aso le ali e. Le sa vali le atua mai lo no fo ali. Ia ngō tounga le li i ai mawhina ngalo o tangata. Whamanuia le atua i lau i kalisia e maise o mātou ainga. Le tino ke riso. Ia i le atua o manuia. Ai foi inisio ne kalisia o mātou le mafuta i le nei aso tama anga le atu lau a fio. Fesoa soani atu i ata i lātou. O le al mātou wala au. Ono Yesu le lei. Amen. Amen. O le tātou tusil na ua e ia ilau tusil nei tae au i le lukalom tāu pues fulma le ono ia olon fai pues fulma le iwa ngai tolus fulma le tasi.
O le whaalinga leo o le seoli mo oil nei tai au. This morning, this is a revelation of hell for you and me. And the Bible or the Word of God is speaking to us, two people, two death, and two destination. Tai nei, as we read the Word of God, it will speak to us about hell. Amen. Vi le li, vi le tua, stala wa malama ai, stala wa e whaalongo so ai. But this is a reminder for all of us here today, hell is real. Amen. And as you sit in the house of the Lord, we have to make a decision. Amen. You have to make the right choice. Because heaven is real and hell is real. Moni le man lo le langi le na e pese ai. Moni fo I se oli e whavavau. Amen. But the key, you hold on to the key. Amen. The key or the destination to heaven, it's in your hand. Or your destination in hell, you hold the key. Amen. Ele taitaina ele sangata oi le malo le langi. Ele taitaina ele sangata oi le seoli e whavavau. O loo ia te oe le ki o taunu unga ia e lua. Amene. O se tala malama. Na iai le avanoa te tau ai ona anga le lei le tangata mau o le tangata o la salo. Amene. Aina na amusia. Na iai le va ai mau alalo. Le ai se alofa. I ia le li. Amene. Na wai malama le ngaluenga na whaia le tangata mau oa i le tangata mativa ua ia. Tau ai atu ana o na iwi. Amene. Wa ia tau ai atu o moi mea. I ia le li. Le ai se ngaluenga alofa, le ai se ngaluenga le lei. E whaalia i le tangata mativa. Hallelujah. Amene. E lua la tangata le e whaali mai mo I tātou. Lua oti, lua taunu unga. Very simple. The message this morning is very simple for all of us. Amen. Vi ia le li. Ai vava ai lei le whai pa suma le iwa ngai tolu suma tasi. He mai o le tasi tangata mau oa wa ofu I le ofu pauli. O lo tala noa mai a te tātou tangata e maua mea. O tangata ta mau a inga. Vi ia le li. Whai mai ua ofu I le ofu pauli ma le ia vavai. Ua tali le leia lava o ia yasa uma. Amen. Amene. O tangata ua tele mea. Tele le tamau a inga. I ia le li. Mai whai upe luas fulu. O le isi tangata mativa fo ia ingoi ala salo. Ua taatia ilona whai totoa. Ua lilo ile papala. Amene. Ua manao tele ia ai momoi mea na pa uifo ile lau ai. Ale mau oa. A ua mai uli mai eto ona papala. Amene. Pe ono whaasoma tuwha ia te oile nei tai au. O lea sa. O lea sa au la whaatasi atangata ia e to lua. Amene. Lea sa iai lea wanoa e te tau e ona anga le lei. Lea sa iai lea wanoa sa te tau e ona whaise ngā luenga li tangata mativa. O whea le ta oto li tangata mativa. Ilona whai te toa. Aua ai e ia o momoi mea na pā uifo le lao ai ale mau oa. Amene. Li ia le li. Wo mai uli mai eto iona papala. Amene. Ai tātou tele ia o tulai whai poe lua suma le lua. Let's picture this morning what happened. Because this is another destination the Bible is talking about. Amen. Hallelujah. Like I said this morning, two people. O ai tangata ia e tōlua. O le mau oa malasalo.
o le mauoa male tangata mativa. Verse 22 says, Ua o fo'i na oti o le tangata mativa, ona avea lea o ia a ngelu le fatafata o Abraamu, ua oti fo'i le mauoa maua tanu. Ua o fo'i se oli na whaatau ngā ina. Ona tepa e aile o ia wana iloa mamau atu ia Abraamu, mala salo ilona fatafata. O le leilau whaafonga le tae au nei. Amene. O aina mua oti, tangata mativa. Ona avea le o ia I angelu I whea. Fatafata o Abraamu, mai lola I woti ai. Woti le tangata mau maua tanu. Wo I whea. Wo o fo I se oli ma whaatau ngā ina o na tepa ele o ia wana iloa mamau atu ia Abraamu ma la salo ilona fatafata. Amen. 2 people, 2 death, 2 destination. Can you see the picture here? Amen. Oe wawa ai le ata le ta oto il tatou tusi whaitau. Feola whaatasi. A ai whaatasi. Amen. He mei wotil tangata mativa o na avele o ia a ngelu I whea. Amene. Ile fatafata o Abraamu a wotil tangata maua tanu. Wa o foi o ia I seoli maua whaatau ngā ina. Al mea lai maalia ai. Fe mei wa ia I lo atu. Amene. Ua ia I loa mamau atu ia Abraamu mala salo I lona fatafata. Amen. O le al mea lewa tupu I o loo tala noa mai ia te I tātou. Le tūlanga o loo iei no fuanga le ua tau nuu iai la salo male maua. Amene. It tells us not only the destination, a o mea ia tutupu ai. Amen. Ele ngata o taunu unga po no fuanga al matau tia ia. Fe mele o fai upe lua sumal fa ua alanga atu foi o ia o le tangata mau o lea. O fai atu lo uta mai Abraamu. Ia e alofa mai a te au ma e awina mai la salu. Na te fufui le tumutumu o lona tamata mai lima I se vai. E faa malu luwa I lo nei lau faiwa. A wawa o puapua ngai li mumu o le afi nei. Amen. It's hot. The fire. Hell. Amen. He begged for Lazarus to and asked Abraham to send Lazarus with a water or something to drink. Amen. Hallelujah. O lea ua ia vala au atu, maalanga atu. O lea le ata lewa mai o fia ola le tangata maua. Amene. O fia maua se mapusanga ona o le aasa o le afi. Hallelujah. Ai panga lea fai mai Abraamu. Lo watali ie. Ia e manatu. O e maua o mea le lei lo wolanga. Na maua fo ia la salo mea leanga. A o le nei wa fa oli ina o ia wa fa puapua ngā ina oi. Praise the Lord. Whai ona e mawhauwhau te isi ane lawa ile. So I fuanga le te ola I taimini nei. Hallelujah. E whaamatau e anga le lei tangata. E whaamatau e whapena ona whaalau tele atu lau lima I se tangata. Whaamatau tuwha atu au mea mo e matitiva. Pe ia le li. Pe whaamatau whaali atu le alofa I tangata ese. Amen. Ne ia aua nei ngalo ia te ita ua. E o mai ale oti. E o mai le wala aua le tua ia te ita ua. Amen.
Tell your neighbor, death is coming. O lo anga I mai le oti. O e tā pena I le wala aua le atua. O e tā pena I lo taunu unga. That's another powerful statement. Say to your neighbor, are you prepared for your destination? Are you looking forward for heaven or amen? Pe fai ai uso. Aua nei e manatu ai te fia alu I se oli. Don't ever think you want to go to hell. Leanga te le mawhaia. O te le mawhaia. Amen. Amen. So are we prepared for death? Leanga I aistanga tau lo ola I leolanga ne fefe leotia. Amen. Fe mai lai o Abraham se fa umana tala I le tangata mauoa. Ele ngata I nei mea uma. Aua tu mau le vanu tele I lo tātou wā. O le mea lea ele masao ai o ewa I nei, ua fia o atu ia te outou, ele masao mai fo I o ewa I nā, ia te I mātou nei. Hallelujah. Mānai ai o le mātou mta upua nei tae au. Amen. Se I tali mea la ua senga lena I tae au. Lea tātou mta upua nei tae au. E se stali. Vi ia le ali. O Yesu tali. Amen. Ai teiloa, e le toi mawhai Yesu na la vea I mai tātou mai se oli. Amen. Vi ia le ali. Pe ona au ina il matou senga le tae au. Tasi al taulanga na tāpena ina e ke riso, po le atua mo I tātou uma, o le taulanga tongi ola. Le ana au ina mai eilo na alu. Sau e whaamanga loina anga sala le lalolangi. Amen. E awana I ngalo e toi a fio mai Yesu. I lona toi fo I whaalua mai. E au mai le whaolatanga I eo wha tali atu ia te ia. Amen. Hallelujah. Ai amu ia o e pia whai o mai le wala aua le atua. O lo e tu mau. O lo e yake riso Yesu. Amen. Hallelujah. I ia le ali. O Yesu la le tali o mea lava. Ai le yo o mai le wala aua le tua faise mea le lei mo le ali. Ai le yo o mai le wala aua le tua ie mauti noa lo taunu unga. Le anga ele to yaise salamo I lunga tunga mau. Amene. Ele to yaise salamo I se oli e peo le alanga al tangata mau oa. Amen. Mai ona fai atu le o ia lo utama ai. O te whaatonga atu ia te oina ia e a wina mai, e a wina atu o ia I le a ingo lo utama. Wai whai asto o tele o uso. Lo iai lo a inga. E ia tino atu ia te ilatou, ne ilatou o mai fo I nei, I le nei mea pua ngā. Amene. Hallelujah. O se toi whamanatu ia te oi. O se toe whawhangu ia te I tātou umalo a inga nei tae au. E ola I soifuanga o lo e soifua ma e ola I. O lo iai le taunu unga o lo whaatalitali mai mo I tātou. Lua a taunu unga. Aonga misi a o le langi. Misi le ola I whaavavau. A langa I tā ua I le fia ola I se oli. Amen. Alleluia. Ao e mauti noa le nei tae au. Kai lo tua oi o e mauti no lo taunu unga uso. O e whaalongo atu le upo le atua whai mai e te le mawhaia. Nei te uwha tae tae lunga ia te oe lau au nanga. Amene. Alai whai mai le mana onga le mau oa se I moli tino atu o ia I lo a inga. E toa tele o uso. Ne I o mai fo I la tau I nei. Amen. Mi ia le li. Mai leo Abrahamo. Aua e te popole, uso o lo iai Mose ma le au profeta, ia latou whaalongo iai. Amen. Alleluia. Mea le whaalongo I au auna le atua. Whaalongo I le upua le atua, I whaongai le atua na au auna e ala mai eilo na finangalo, ina ia tātou whaalongo usitai mga wai ia te ia. Amen. Alleluia.
Mai leo tangata lea ia Abrahamo. Abrahamo. Awa a whai e aluatu se tasi a te ila tauna ye woti. E salamo ai ila tau. Ua whaiane o ia te ia. Pe a whai la tau te le whaalongo ia Mose. Ma le au profeta. E ui lava ina tu mai se tasi na ye woti. La tau te le mawhawhai ai lava. Talala le Abrahamo. Na ia whai atu ai le maua. Na ia whai atu ai le uso lea. Amen. Tauna whaalongo maustai o lo iai Mose ma le au profeta. Amen. Ok, whapupu, lua tangata, lua oti, lua taunu unga. O whea te fia tū ai le tātou whaalongo le upo le tua nei tai au. Le anga i ho o mai le oti, po le ale tele o tātou mea. Amene. Po le ale tele o tamau a inga. Po le ale matau tia o le whaonga ina o ele tua. E o mai ale oti a te i tātou. Amene. I ia le li. A ia tātou mauti noa. Ia whaia se filifilinga poto. Le anga leo tātou whai tau ma le malamalama. E le i le lei le taunu unga o le tangata mauoa. Amen. I ia le li. Praise the Lord. Toi whamanatu ia te oil tai au nei. O le ata foi leo le tu ese ina o ma moi ma oti ma tai o lua suma lima. Wai manatua. Amene. Mai ale tala la fionga le atua. A wape a sau le atali o le tangata i lona ma malu ma le aupa ia uma whatasi mai ia. Ona ti e ai lea o ia i lona nofua lii ma malu. Amen. E ona o tufa le matou sengal tai au nei. Le lei ale oti o ia Yesu. Le lei le o mai o le wala au o le tua o ia ke riso. Le lei le o mai o le oti o lo e tu mau pea. Amene. I ia le ali. E le ngata e mua ona tutu o e woti o ia ke riso. Ala le femea. Sau fo ile atali o le tangata ilona mamalu. Male aupa ia uma whaatasi ma ia. Amen. Hallelujah. E whaapoto potoina i o na luma o nuu uma lava. Praise God. Amene. O na tu ese ina le i o ma moi ma oti. O ma moi lona i tūtau matau. A oti lona i tūtau wanga vale. Whai maila i o le tala Yesu. O maia. O tau o e wo wha manuia ina e lau tama. Ia whai mo o tau tofi le maa lo wa saunia mo o tau. A o le i wha avaina le lalo langi. Praise the Lord. Amene. O lo o whele ia Yesu le teimine. Laile i tū tau matau o lona tama. Amene. O le ata fo i leo tātou. Whai Yesu. Whai lau filifilinga. Whai se filifilinga tonu le neitai au. Ina ia tātou sauwhanga. I le manuia e whaavavau wa uman tāpena ina i ke riso mo i tātou. Amene. Alleluia. I ia le ali. Praise God. Lua tangata, lua oti, lua taunu unga. Mawhau lo loto i neitai au. Mele mo ine i ofufonga i neitai au. To watu lo loto i le atua. E mawhau. Le ase tapenanga e tatau e ona e tapena. O le ase sauni uninga ia te oina ia mawhai ona tātou. Tutu whaatasi maia. Ilona malo e whaavavau. Ina ia mawhai ona tātou sauwhanga uma. Ile manuia wa uma ona tāpena e tamā mo i tātou nei tai au. Anga i mele tātou team. Hallelujah. Awane i mamai a te oile upo le atua le tai au nei. Wa e whaalongo male manino. Wa e whaalongo male totoa.
e o mai le wala aua le atua ia te oi mau. O lo o iai fo i taunu unga o lo whaatali mai mo i tātou. E ia aua ne i lusi lau taimi. Aua ne i mai mau lau tauti ngā. Aua ne i lusi au mea le lei wa e whaia mo le atua mo lona finangalo. A o le wala aua lofa mo i tātou tai au nei. Nei o tātou tu mau i ake riso Yesu. Whaia ngaluenga le lei. Whaai loa le alofa i tangata ese. Ma ia tātou wha mua tangata uma. Aua ne i aile manatu wha pito ia te i tātou. Tātou tu lai wha atasi nei tai au. E whai atu ai lava sau oe wha awhetai. Whai atu sau tala ia ta mā. Wana o ia e malama i lau savalinga. As we stand in the presence of God this morning, say something to God. Na o mia e tātou wha mangaloina i tātou. Na o mia e tātou le alofa tu no le tua. Hallelujah. Yes, Lord. E atu sau tala ia taman ni tai au. Le atua wha mangalo i mātou. Le atua wana oe te sila fia mea uma le li i mātou te sava vali ai. Au mātou tutua ni tai au ta mā wana oe te malamalama i ta malna. Wana oe te malamalama i tinale na le tama ma le teine tala vau. E peo ni mātou whaalongo le atua i la upu. E lei seise e pūleo mātou loto. Wa umana e au mai le ava noa. Whai ailo mātou filfilinga sa loto. Lei tai au le lii. Si ato mātou lima i a te oe. Te tala ato mātou loto i a te oe. Se e wha mangalo mai mātou le nei tai au. Mātou wha longo le lii la wa fionga. E le eise sala mo i lunga le tuunga mau. E le eise sala mo i tua ato le oti. Aua ne i mā mai a te i mātou le li, au mātou maua le mānawa ma le ola, o le taimi le atua o le whai o le mātou filifilinga poto. E le mātou whaalongo i la upu le li, o lo o iai le kalesia i le whaamamaina, na e awina mai iai lo wanganga pa ia, e na te whaamama le kalesia, e le io o le aso i te toia fio mai iai tamā. Hallelujah. Whaamanuia le tua i au tangata. Whaamanuia le tua i loto taitasi nei tai au. Whaamanuia le tua i o mātou wala awina. Whaamanuia le tua i o mātou tofi. Ti ute le li iwa e tofi na i mātou i tono o lau ngā luenga. Ta mai le whaingo fie e o mai le whaavaivai. E o mai le musua. E o mai le fiu ma le whaapalapala le li i o mātou tangata. Ai ia whaaloto teleina i mātou nei tai au i pēna mātou whaalongo le tua. I ia le lii. Hallelujah. Ai le i whai wina i tātou nei tai au. O te le mana i tu ulewa no le alu. O ai ele Italia ina Yesu e whai mali i ma whaola i lona olanga. I lona loto. Whai e te mana o mia al tatalo al whaoltanga al tai au nei, susu mai. This is our only way to heaven. O le whaito toa leo i tātou i le mālo e whaavavau. Le mālo le langi. Le meolo a fio ai le atua i lona nofo ali. Le la au suatu le pese le au. Whaatanga le anganga o le atua e talano atu i ate oe. Awane e manatu le vaai mai a tangata. Awane e manatu e toi maua seisi avanoa. O lou avanoa le nei. Mana o mia le talo le whaoltanga sumai. Tātou ta talo whaatasi le nei tai au.
Te le iloa le 5 minute o lau savalinga. Te le iloa le o mai o le oti ia te oe. Aua e talia Iesu e whai ma whaola i lo olanga. Hallelujah. I want to all ever know alu. Ia o e tama. E pa ia lava oe. E mamalu oe le tua. Yes. Yes. Fa'aftai tama. Hallelujah. Tai Yesu. Tai le tua I lo mamalu. Hallelujah. Hallelujah. Ia oe le tua. Thank you, Jesus. Sing it one more time. Fa'aftai ang anga pa ia. Ave se pate vi ale tua nei taiau. Amen. Ia a whai ele aise tasi nei taiau. Ia wa mama o ma le toto o tatou mawhtanga. Amene. A o na o mai ele Joseph e au mo I tatou. E ta tau ona tatou respond I le wala au le tua. Amene. Ai le whaatau ana wina. Pei ona tatou tala noa. O le awa noa. O le mea sili ona taua. O le taimi. O le mea sili ona taua. Tatou te tali atu I le wala au le tua le nei tai au. Amele si e lo lima I le tua le nei tai au. Ta tala atu lo loto I a te ia. Ma whaafetai I a te ia I lona wha manato mai. Si e lo leo mai whaafetai I a ta maa le nei tai au. Ta talo fo I mo tangata nai te lua tu whaatasi. Fai se ta talo wha manuia mo ia. Hallelujah. Glory, glory, glory. Whaaftai ta maa le tai au.
Mātou lau tutu le li mo mātou ulima. Mo mātou tatalo le tasi le li. Na ia whaamalosia pea I mātou le li. Na ia mātou langona pea le atua lo tuuawa noa mai mo I mātou. Ia mātou ustai le atua I teime te ngalue mai ai. Ia mātou ustai le atua I teime te whetalai mai ai. Nei tai au le li whaamanuia I le mātou ainga I kalesia. Whaamanuia le atua ia I mātou umau mātou mafuta le nei tai au. Sili le mātou whaaftai le atua. Ona o laua fionga pa ia le li. Whawhanga ina I pea lo mātou wola whaatua tua. Whawhanga ina I pea le atua lo mātou wola whaaleanganga. Na ia aua le atua ni o mātou mamau ma lau fina ngalo. Aua le atua ni o mātou wi uvale le atua I pea na mātou whaalongo. Le li ia lo mātou atua al tai au nei. Whaafeilo ai le atua se mana onga. Sili au whaamanu ianga le atua I ainga taitasi. Ta mā le atua lo o whai maulu o ainga. Ia ave le atua le upo whaalinga. Upo le poto ma le mala malama mai lau o fio. Taita ina ai le atua ainga taitasi le tai au. Whaamanuia nei a mātou whanau. Whaamanuia le atua I ainga ma lawa mātou le mafuta le nei asu. Anga le le atu lau o fio. Ma vai lua tutusa so mātou manuia. Whaamanuia fo I le atua ia I la tau le li ie. Ua asi mai fo I nei tai au mo mātou whaitapua inga ia te oi. Le li ie. Ia vai lua tutusa so mātou manuia. Whaftaita mā nei tai au. Alofangia fo I le atua. Le ola tau mawhai o whanau. O lo peseina uvi inga. E ia lātou langona le atua lo mamalu. E ia lātou langona le atua lo finangalo. Whaonga ina o lātou wola le lii. Peseina le atua uvi inga. Ma au maia le atua le mamalu o lau a fio I totono a mātou tapua inga. Whamanuia lau o whai ngā luenga. Whamanuia le atua ina ia mātou whanau iti. Ia iai le atua lo wanga le lei. Le swafa le atua le tamale alo, male anganga pa ia. Tui nā atua I le atua lau e kalesia e o male manuia. Tu mau atu ia te oe le vi inga. Nei maso umai o oe le whaavavau. E whaavavau lava alalanga whaatasi le whanau le atua. Amene. Ma amene. Ia ave se pate vi ia le atua le nei tai au. Alala mai mamalo le atua. Thank you worship team. 1, 2, 3. To God be the glory forever and ever. Amen.